1, Bhavane 0. Ngakekela umayisini sithemba akekho ozongidila ngihamba nomapolisa bathi bakwableshanile sebethanda ukungijinisa sebeyeka ukungisabisa sebefuna ukungijinisa bathi bakwableshanile sebethanda ukungijinisa sebeyeka ukungisabisa sebefuna ukungijinisa masifika boba opingane boba nakusekufika amabhoza nakusekufika amabhoza boba opingane boba sibekezelile saposta manje lempilo izokosta asike sithapha amabhoda boba asesifikile boba sebenjoma uzongisiza unakekela umasini sithemba akekho ozongidisa ngihamba nomapolisa bathi bakwableshanile sebethanda ukungijinisa sebeyeka ukungisabisa sebefuna
elimele bashayisima sopa se stadium, I'm getting this cruise. But it be Hennessy, it be Cameroon shoe. Positive and money, se stadium, I'm getting this cruise. But it be Hennessy, it be Cameroon shoe. Positive and money, Ela nje ngokuthi nibakhulule ngebuningi babo siyabonga ukuthi namhlanje khona ndobasekela sineke sitawubuka ukuthi ingabe vele uphephile yini umntwana nginako konke lokufanele kube ezaweni lokutawenda ukuthi umntwana asadlala ibhola aphephe angahlukumeteki kuthi tonke ke inhlobo zokuhlukumetana nayo le i-sexual abuse siyakhuluma ngayo nako konke bo bullying siyakhuluma ngako ukuthi akukabi khona emidlalweni so sesiyanaka nje ukuthi umntwana kuze abuye ekhaya ajabulile kufanele kube nako konke lokutawumenta ukuthi ajabule siyabonga ukuthi sibe ingcenye kulomsebenzi kusho nje ukuthi cha ibhola yakithi seyiphephile tiko la safeguarding selikhona ibholeni yakithi yaseSwatini. Thank you so much, Mr. Fifth. By yourself. Right, let's go. Mazini 2-0.